Dan wajib yang kedua berniat pada ketika tiap-tiap malam Ramadan, seperti diniatkan nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jadi seandainya bak bari menyatakan fardi syahri ramadhani nyan wajib ligitanya takun hadhihi sanati. Karena ramadhani nyan diidafah kepada hadhihi. Maka hadhihi jatuh kepada mudhaf ilaih, ramadhani jatuh kepada mudhaf. Kuate jatuh kepada mudhaf, maka handali tegah saraf. Tapi menyatakan ramadhana, maka hadhihi nyan merupakan maf'ul yang dicabut dengan huruf kafat. Ka ligitanya takun mana? Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadhana hadhihi sanata lillahi ta'ala. Jadi menyatakan ramadhana maka takkan hadhihi sanata. Menyatakan ramadhani maka takkan hadhihi sanati. Ya. Yang lanjut mana? An adai fardi syahri ramadhana hadhihi sanati. Yang menyelagi hanaji tak i'rab. Ya pakan wate ligitanya takun ramadhana muno berarti katakoh lafai ramadhana ngan hadhihi. Jadi hana terjadi idafah di sini. Maka hadhihinya mestilah ligitanya tak i'rab jatuh kepada maf'ul fi. Ya. Jadi takun hadhihi sanata lillahi ta'ala. Nya na padum-padum rauru mentang lagi gedengar-dengar jamun. Jadi gekeun meno? Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadhana hadhihi sanati. Jadi bak ramadhana gekeun ramadhana. Bak sanati gekeun sanati. Ya, nya hanajud menat. Payah takun ramadhana hadhihi sanata lillahi ta'ala. Artinya sahaja aku puasa esok hari daripada menunaikan fardu Ramadan pada tahun ini karena Allah Ta'ala. Dan wajib dijatuhkan niat itu pada malam sekira-kira dahulu daripada terbit fajar. Jadi legetanya mesti tatabit nih. Makna tabit iqa'un niyati fil laili. Tak jatuh nit getanya bak wate malam. Ya, jadi baik sampai li getanya tanit poh 8 benga. Yang menyetanit poh 8 benga kakeh li getanya hanasah puasa. Karena syarat daripada nit bak puasa wajib mesti tabit. Makna tabit tak jatuh nitnya bak wate malam. Kiban yang gekun dengan malam. Yang gekun dengan malam ma bainash ghurubi syamsi wa tulu'il fajri. Sabah zaman di antara itamang matauro ngan iterbit fajar. Ya, jadi ilok matauro sampai iterbit fajar nyan gekeun dengan malam. Pajan teman iterbit fajar wate di bang subuh. Sama dengan segolom li getanyo tak dengar bang subuh nyan li getanyo mentengjut tanit. Dan tiada memadai niat puasa fardu sama ada ia Ramadan atau lainnya pada siang hari. Jadi bak puasa wajib hanjut lihitanyo tanit wate bengo. Baik puasanya puasa bulan Ramadan atau puasa wajib yang lain. Tah puasa wajib yang lain puasa qada Ramadan. Tak pubut bak bulan Syawal. Yang mesti ligitanya tanit wate malam si. Ataupun puasa kaoi. Natam kaoi ligitanya. Pajan-pajan pulih sakit long maka wajib ia tehlong puasa 2 ura bak bulan Rajab menan contoh. Yang mesti ligitanya tanit bak wate malam. Bahkan karena puasa wajib.